Lily, will you marry me? I want to spend the rest of my life with you. Lily, will you marry me? آیا ته به له ما سره واده وکړې؟ marry ویل کېږي واده کول. I want to spend زه غواړم چې تیر کړم. spend ویل کېږي تېرولو ته. The rest of my life with you زما د ژوند نوره پاتې برخې له تا سره. Adam, sir. I have to go. Adam, sir. Adam ښاغلیه. I have to go. زه باید لاړه شم. Why, Lily, why? What do you want? You also love me. Why, Lily, why? ولې Lily ولې؟ What do you want ته څه غواړې؟ You also love me. ته هم له ما سره مینه کوې. I have heard everything. Why are you worried? I have heard everything. ما هر څه اورېدلی دي. Why are you worried? ته ولې پریشانه یې؟ Your dad will not accept me. I am just a housekeeper. Your dad will not accept me. ستا پلار به ما قبوله نه کړي. accept ویل کېږي قبلولو ته. I am just a housekeeper. زه یوازې یو خدمتګاره یم. I am sorry, Adam. I cannot marry you. You deserve a better girl. I am sorry, Adam. زه بخښنه غواړم Adam. I cannot marry you. زه نشم کولی چې له تا سره واده وکړم. You deserve a better girl. ته د یوې ښې جینۍ لایق یې. deserve ویل کېږي لایق ته. I am just a housekeeper. I don't want any trouble in my life. I am just a housekeeper. زه یوازې یوه خدمتګاره یم. I don't want any trouble in my life. زه هیڅ مشکل نه غواړم په خپل ژوند کې. trouble ویل کېږي مشکل ته. Adam, what happened? Why are you down in the dumps? Adam, what happened? څه واقع شول؟ Why are you down in the dumps? ته ولې خفه یې؟ ملګرو down in the dumps مطلب دی unhappy یعنی خفه. Lily loves me, but she does not want to marry me. Lily loves me. Lily له ما سره مینه کوي. But لیکن she does not want to marry me. هغه نه غواړي چې له ما سره واده وکړي. What? Are you sure? Does she really love you? What, sir? Are you sure? آت یقیني یې؟ Does she really love you? آیا هغه له تا سره په حقیقت سره مینه کوي؟ Yes, sister. You have to help me. How should I convince her? Yes, sister. هو خورې. You have to help me. ته باید زما کومک وکړې. How should I convince her? زه باید څنګه هغه قانع کړم. convince ویل کېږي یو څوک قانع کول. Don't worry, brother. I have a plan. Listen to me. Don't worry, brother. پریشانه کېږه مه وروره. I have a plan. زه یو هدف لرم. یو plan لرم. Listen to me. ما ته غوږ ونیسه. Cora, madam. How can I help you? Cora, madam. ښاغلیه میډمه. How can I help you? زه څنګه کولی شم چې ستاسو کومک وکړم؟ I want to talk to you. Can we talk? I want to talk to you. زه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم. Can we talk? آیا موږ کولی شو چې خبرې وکړو؟ Sure, madam. Is everything okay? Sure, madam. یقینا میډمه. Is everything okay? آیا هر څه ټیک دي؟ I want to talk to you. Please tell me the truth. I want to talk to you. زه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم. Please tell me the truth. مهرباني وکړه ما ته رښتیا ووایه. truth ویل کېږي رښتیا ته. What happened? Did I do something wrong? What happened? څه واقع شول؟ Did I do something wrong? آیا ما یو څه غلط کړی دی؟ Adam told me everything. My brother loves you a lot. Adam told me everything. Adam ما ته هر څه وویلې. My brother loves you a lot. زما ورور له تا سره ډېره زیاته مینه کوي. He likes you. He wants to marry you. I will also accept you. He likes you. هغه تا خوښوي. He wants to marry you. هغه غواړي چې له تا سره واده وکړي. I will also accept you. زه به هم تا قبوله کړم. Adam is a good boy. He deserves a better girl. I am just a housekeeper. Adam is a good boy. Adam یو ښه هلک دی.
He deserves a better girl. هغه د یوې ښې جنۍ لایق دی. I am just a housekeeper. زه یوازې یوه خدمتګاره یم. Your father will not accept me. Please don't put me on the spot. Your father will not accept me. ستا پلار به ما قبوله نه کړي. Please don't put me on the spot. مهرباني وکړه ما په دې سخته فیصله کې ما اچوه. زه یو فیصله وکړم. Put on the spot هغه وخت موږ استعمالو چې کله یو څوک په سخته فیصله کې واچوي څوک څه دی مطلب و فیصله وکم کې وی نه کوم هغه وخت کې موږ بیا put on the spot استعمالو. I need this job. Your father will kick me out. I have to take care of my baby. I need this job. زه دې وظیفې ته ضرورت لرم. Your father will kick me out. ستا پلار به ما وشړي له کور څخه وباسي. I have to take care of my baby. زه باید د خپلې ماشوم خیال وساتم. Take care ویل کېږي خیال ساتل. It will not happen. I will support you. You have to tell me the truth. It will not happen. دا به واقع نشي. I will support you. زه به ستا ملاتړ کوم. Support ویل کېږي ملاتړ کول. You have to tell me the truth. ته باید ماته رښتیا ووایې. Do you love my brother or not? Do you love my brother or not? آیا ته زما له ورور سره مینه کوي او کنه؟ Yes, I love him. I like him a lot. He is a good man. Yes, ho, I love him. زه له هغه سره مینه کوم. I like him a lot. زه هغه ډیر زیات خوښوم. He is a good man. هغه یو ښه سړی دی. I got it. You don't need to worry about my dad. I will convince my dad. I got it. زه پوه شوم. You don't need to worry about my dad. ته ضرورت نشته چې ته زما د پلار باره کې پریشان نشې. worry ویل کېږي پریشانه کېدل. I will convince my dad. زه به خپل پلار قانع کړم. Adam is waiting for you outside. He wants to tell you something. Adam is waiting for you outside. Adam ستا لپاره بهر انتظار کوي. Outside ویل کېږي بهر. He wants to tell you something. هغه غواړي چې تا ته یو څه ووایي. Cora, madam. I don't want to go. Cora, madam. I don't want to go. زه نه غواړم چې لاړه شم. Please, Lily. You have to go. I am with you. Please, Lily. مهرباني وکړه لیلی. You have to go. ته باید لاړه شې. I'm with you. زه له تا سره یم. Mom. You have to do something right now. They are going. Mom, more. You have to do something. ته باید یو څه وکړې right now همدا اوس. They are going. دوی روان دي. I cannot stand her anymore. Please do something. I cannot stand her anymore. زه نور نشم کولی چې هغه برداشت کړم. Please do something. مهرباني وکړه یو څه وکړه. Calm down. What are you talking about? What's going on? Calm down. خاموشه شه. What are you talking about? د ته څه باره کې خبرې کوي. What's going on? څه روان دي. Adam proposed Lily. Cora is supporting Lily. They will marry soon. Adam proposed Lily. Adam Lily propose کړه یعنی د واده وړاندیز ورته وکړو. Propose ویل کېږي چې د واده وړاندیز کول. Cora is supporting Lily. Cora چې دا لیلی Cora د لیلی ملاتړ کوي. They will marry soon. دوی به ډېر زر واده وکړي. What? This cannot be happening. I will not let that happen. What, sir? This cannot be happening. دا نشي واقع کېدلی. I will not let that happen. زه به دا پرې نږدم چې واقع شي. I cannot see tears in your eyes. Besides, I need more shares in my company. I cannot see tears in your eyes. زه نشم کولی چې ستا په سترګو کې اوښکې ووینم. Tears ویل کېږي اوښکو ته. Besides له بلې پلوه. Besides مطلب دی له بلې پلوه. I need more shares my company. زه نور ونډو ته هم ضرورت لرم د خپل کمپنۍ لپاره. Shares ویل کېږي ونډو ته. I have a solid plan. Lily will not marry Adam. Lily cannot defeat. I have a solid plan. زه یو قوي هدف یو پلان لرم. Lily will not marry Adam. Lily به له Adam سره واده ونه کړي. Lily cannot defeat me. Lily نشي کولی چې ماته ماتې راکړي. Defeat ویل کېږي ماتې ورکول. Me.